Mami sempre di come brown that kapil ko na patapon mo seryo yan kamu used niata lene kamu metan leson oi son baptiza son baptiza ya nak cek kamu metan pilak Jordan son baptiza ni pilak Jordan cek kamu metan son pala kumai kolula o ya papa o wen coat kanan son di luar ni alam masakan re ko to dok na di balai mo kijai ka to tong ki masa na sarang ya kijai ka mo kiyong ni ajai work ko ka no kumai kolula o ya kapat o wen coat kanan aro nyara masakan na rai o ngatan rai insensu yo kila di barai kamen makala kalsan koto patutu tila nan pilap sorte mote on yenso ne sinenta makala kala kauno kocho na on Lek bir eunya men kamaka ina karata nya patutu tila purata karasayo kamu kanesa tipena kap eunya aranas kap tipeka otna kumai kolula eunya kapana owe otna kapana nine yatu sote wano yang baptisi ko no me kono baptisi Dia kamu ya, ini pasal dia met. Ini kono bicara kau ini nasi. Amile nana rich person, labanan open. Isme kot nana. Jetzt enasan. Kau ni bicara kalau ni kau Kotsa met masanti murayo mampirme kotito ni momen kotnesa aisme kotina pilo ye kotna kasalenda eupene kotsa kotna kotnesa kauno kotsa kasalenda Jesus tani sakunan kot ime kauno kotna so cetuka ekostito kuen ka ewon pichaila kalami ewon kisi mocho ekasalenda kotsa nilo mwen norayo pichaika Kots now, take up moment that move away for piece of pieces. Kots now, and kots now. Kasali tayo penin. Kots medyan, basic. Sabi kalangan, yung chik-chik kasi kong kata. Anta. Mwen, kahit sana pilikalang kesa. Mau kamu mata bisa komunikasi.